কি কথা লৈ গৈছে কাগজ দিয়া নাই আমাক এইটো আজি গুণ্ডা বাহিনীৰ দৰে আমাক ইয়াত অপহৰণ কৰা হৈছে কি কাৰণে আমাক নিয়া হৈছে আজি এজন শান্তিপূৰ্ণভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে কাম এটা কৰিবলৈ নিদিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ এই স্বৈৰাচাৰিতা নচলিব ইয়াত Nilitum nang litum panang hang alam bang non nili introduction bang pupo atumi dik anggong ilitum tribal atum alidar phan labangso BJP sarkar tribal alidar phan ka suppress akam non claim pikla alang litum election high tech pen tribal atum phan ke lang un akam si non jasemet claim ilitum alidar Pranab doley aphan alang lita la DS company aphan Kazironga long ingle pothar bate karbetum ingleng pothar putapu ingle pothar along DS company atom phan longle jorsi suri achiri jorsi non hadak 7-star hotel kapikim ji wakam ilitum tribal along le Karbi Anglong along le sinang thilo lata tribal along le schedule 6 schedule area arlo alang litum son ke claim ji ajakong abe constitution ateng pe athema lake ilitum tribal atom pan jong he sita ilitum duk o meni along le itum ବ୍ୟବହାର সেক্ষেত্রে লমিনি non amake seta ilitum unji ke di la kapi unji akam si claim nangi seta kapi un long le det dia panawan si non ke DS company ato long le ta pacherai su chip lo la pen la claim nang ni pula son a scheme enang ni pu pen a job rabha tuma wrong si ha Kamrup district ang bong boko na thukidam to wa haladakta auditor rabha ilitum alidar phan arrest that kasapres ay silo non lapen non arrest asiti nang lilo ilituma Samson Teron legal secretary law secretary APHLC lapen Riso Teron ilitum Borjan homosti CC committee president la alang litum hana lo nang pelil alang litum hala solar project binang ne pu alang litum ka chesong ke Japon po ilitum anta chesong dun no alang litum ka ke Japon po alang litum mata non ka RSG alam sido lapen tribal leader dum han an nilitum hanan na arrest por komla pape dok clip ala monusmriti long ke tokateng hala bamun dum monusmriti long ke tokateng aking a room si tribal dungi donang jit pada ketok halo sorting si non na Assam government BJP government BJP sarkar tum non da si claim lason da taxi lason ke claim dia phan ilitum along le ilitum lang roy anta irrigation project kape claim long le det dia phan khiti kape claim long le det dia phan ha amriana tu adim ko pumayong te kharakunchi pu adim lapendak puloni long ho pu adim lapen ha NC Hills ta lapen along kaprek ta dak singhason ang long mata ingchin ki phur akarbar claim amasi ilitum alang roy andang kapekreng hak ya kam sinon claim bo itum hanang piduk ya pan ani ki puke 1,000 none 20,000 amuni tumhan employment PG pu la sona a project pe kon na sigi unji lama lagi tumhan apa chope lagi athema hadak mikir bamuni pu longta la son taxi solar project don hala dakta 1,000 none pilone sakori PG pu lo aman non ki pige karbia phan inut vet lata sukida apos ana inut vet kelong nun apa anun ka prekta we hada abang aprita om oi halada di karbia tu ni inut bet kelong karbia rong non ta halang Nogam district karbia rong la som si ili tu karbia tom phan ke claim tribal tom phan ke claim
Jasemet Karbi tribal to manang lang un elo. Athema elitum IMLA tum anta stooges ason no stooge ku. Thang be nun prong chot anak la tu. Thang dalam kan ninge dun jet ke tek to ma vela ke hai jet to ma vela. Lasi lason pincong si elitum phan nang dong het na suppress elitum phan na piduk mucot dia kam si ke claim. Non la an si ni ninge po ason kapre appoint da dolan non elitum bong do dung het pu Bikram Hansia ke hai do David Kathar do lapen Ibrinus rong hang do lapen Vidya Terang do alang litum ta paninge hurana non amat ken ni lila so point na bang laan sininge po to prangsi karbiang long media tumhan an kami kardon basir iglo nili uthot nili ton putun kan tung bang lahen lo Pranab doley lapen aditya rabha alang litum lake inu tribal leader alang litame missing khai same ilitum kar bietum longle ke chapa jogni phanda me nang chisong du aditya rabha tame alang li rabha akhe woi pits tame alang li tame menang an missing dum long kisung tiwa tum long kisung kapre kisung long tame alang li land defender hisa longle pelang ka cherai nang ji ko long make alang tum kar chap dun weratum lasi alang li tum phan illegal aron repen ki arrest bor I death labangke nitum non kachari ko ma government mate himonto biswa sarma kachari a government phan nitum condemn alang li tum si longle phelang tribal tum phan kapa jogning tum ke rai nang gi tum alang li tum si government kachari lo alang li tum si longle pata kapa journing tum lo alang li tum si longle border dispute ame kapa jogning tum lo sita alang li tum longle kapa jog tribal tum kapa sung bang kapa jogi kali non bangke government tu masih Adani Ambani tumpan longle ke chahodai sak kam se ikle tande la solong tribal leader tum government ke claim ki chok silong dudun clip nang poma megjang dun clip nang poma arjudun phong nang poma langdun ding nang poma hala mangel tum arjun tundu lasi labangso illegal arrest himonto biswa sarma government immediately chi withdraw nangi lapen alang litum han a section pabon be pinpen latum land right activist pipnak alang litum longle phelang ka chisong tum alang litum phan non amat case pen withdraw at sea release naing kosi itu kupon chu lal lapen adun chu tipu thung tung bang lahen lo kar biang long along ilitum mate ensil pen bang rumpet MLA non bang trok dolo lapen non session do bom la sita ilitum session lo bang trok MLA pen tame kar biang long lapen NC Hills tumaki sungalam hadak thang rajai du thegam pete piniani border interstate border alam the ninje dun hai wangwe inter district alam the ninje dun hai wangwe lapen tak kar biang long akisung sai ka chutiki tumaki sung pen chenglo lapen non voreng war sai ka chuklem bom tu bainong gelong le alam pen chenglo ka tu wela tum ninje dun hai etu lasi nilitum kupon loje non ke do bom a budget session along rame tum thekon long lo kar biang long la pen de mahasab ma de NC Hills apan ke me sen a package ke wan pidun bangke ni tum thek long le de ke thek thulong bangke ke do teng sik shidul along le tribal tumarong kachukim tang along le hala bang so along le Adani Ambani tum han ke pek ya sai bang selang tum klem Pinil tum kaduk with the Chinike, Karbi Anglong district, one of the largest district in Assam. Lapen lake agriculture district us bang hopon. Dak sok tame, jat le chuti kitame, thenghe chuti kitame, parogyang phong tame, jat le chuti kitame, agriculture ahin bangke. Sitame agriculture aphan ke a budget focus one with it. Ke one two bangke Adani Ambani hada feasible kali a project sil tum long nage. PSP project. Palm storage project non son tharakunsi longson tharakunsi itung non pulonde itung pubom no dake kar biang long bom dame amri homosti bangke non make project exam do adat arwe ka duku vitame balance do bom la sitala so project wan der philo protang de hada inglong arlo ang hu non ki kongbong bi lai hu ke pawela hada non kang sam do apir the ke silong sono vedar kada long lelo lo tangke itu man mesenji malaso project
lape non ke do bom ala dak tiwa tum sok kachutiki hesere kachutiki pensela tum bang non chu bom lo kita la so project nang bi kok pelo tum pilo ke long lo sika non ala tum council tum kaning je jumeo la bang so 27,000 crores a project long phi non ke wan ji do la yong sidam lo tang de bang suri ingkoi abo renga warsai da glong ji busalang tum paklang ari la son thak tha project ni tum theklong lo big dam dang tum theklong lo hydro langpi hydro power theklong lo pinia da abo renga warsai bang kon lo ke long dak ta la son thot se plan te de jima non he jong tum sar jong ko lo mikir bamuni lo hadak kar bielong le jiri pharo ke thom do kai long le so kachutri ki along le creepy duck eviction claim pi death ya dak solar project ayur to company tum bidam lo hada gore warsai bangkan no long do inuwe la anta security ya sakuri blonde ko mal lage lage agency tum sikipi temporary amaselang li claim dun bong lo chikluyon thom trok ba claim dun lo dorong halong li ong bang sakure chan pe agency tum bang sakuri dorong hala pi nasi la son sil tum manang pincong di nasi askop ke nilum theklong le lahai project ke wan pen bang ke lahai project ke wan ke la tum thang dagali election apran lai hui atangka chuan etlo nasi non ke job je ong silai tum rong le nang chi sila tum company nang pi pan body ingleng pathar mate ingle pathar lo dak ili tum nalo kohora tu DS company tum pha hala dak longle jur jobosti pe north assam government unke tek hala dak 3 generation lo adewasi tum lo karbi tum lo missing tum lo hadak sai ju tiki isi generation lo more than 3 generation lo hala dak longle tum me chokle non la tum pha without any free and private information consent of pin pen da hotel lang biji ku pachini ne pin pen hearing the dopame me pen ithi dam bo ite ke la ke illegal ku tum lage thang da gali tribal tum han kapa duk je phan kapa wir je phan la government tum claim tum jom ko lasi ala da DS company tum phan da me aron raven si claim non solar non palm storage project thara kon che long da me hearing bidam lo hala da hearing gi bi lo tante ladak thara kon si la pen amriara do an tum affected tum phan pangrum pam mesi ada hearing call ngai hearing call pen labang so project alam than pa meni English alam pen than che chokche Khomia alam pen than che chokche Tiwa alam pen Karbi alam pen Tok jir pen Lip let pen Pachini pa mesi rapat pachini ni sida ke damtang a hearing ki bieda make ada bidam nang tang so sili tum theklong hang a proper formalities avet hang tabi to sili tum theklong nildum kachini dun ke lak pli hala da inu da rong asar pan tangka lolo hala rong asar bang pharo isi ni mune pangrum lo hala anjui phuilo hala in public hearing sida da ke to da ingela tu minus long to ke more than 1500 participants took part in the hearing sito kalima sida hala to bang pharo isi bang pokke bak ching room si hala da anju phuilo lan la pa hala so hearing phan lo la bang pharo isi anjui phan lo lak pli company atum poisa rong asare ka no lo ala so sila la si free and fair kali la tum claim itum ban forceful la kam salang ko claim ko asi ni tum hai che don dekhe ni tum che song bom ji la pen Himonto Biswa Sharma government phanda mini tum bachini tum je land right defender land right activist tum phanyong si nang le tum nang pang thek bom nang pher nang ha bom non son illegal arrest claim bom lo tangte an su se kar biang long and sil ka che song ke tu paksin tu song ni si ini bachini ko nam thei sinangar jigna kohora longta longle company han pidet pulo he la pen la son thak thak si difu area long ang bong 7 din ne 10 din apang isi alo disiare bandar isi alo plan rong pokebra isi ni kopini alo han kopilo la so arong ta eviction that pen company han dong ki biji putong council atum kamathama la so lang puthat nang di hin pen kopilo jong lalu theklong Lalu abang ni itu masalah lang long, abjidun long lah so pula aku tak propose reserve forest, so aku tak beri. Nasi ajak long reserve forest kapang hutang an, kari store ni bolam dalam tum tinggi.
bini assembly long da so lam wang lo karbiang long MLA tum dudun kli ningje dun wang le ala minister la lam da thak mo veden lo bang ningje dun wang de ma alang itu mu pu bang ke rong ra tu ingnam gi priya da jo ingnar la pen kapre tum do thai de lo rong wang ra lo kusi kali madi la son si pini house long reply la si minister bang pulo a district tin da na methang a district forest long ka restore tu si pan kam si claim mo tu si order pilo la pen prabjin pen kar bia rong kwan ma forest ar to ke do ke eviction claim ban ke order na klan da prang la chini lor sita iltum kar biang long la ke sik shidu langkang ar lo council masih foresta kacari aja kong da pier lo lapen itum karbi ha India angkang pi benelang da me parliament nong da papaset lo je forest right act itum hana aja kong na pier lo tribal satun forest lo ki do aja kong da pipon lo hemi do ke chukim aja kong da pipon lo sida alang litum bang ke mangge lakli government da ke mangge lakli forest lo jomsi tribal itum hem chukim lo de la bang so wrong eviction ke claim jilang so son lapen dak rong email rong tiang ko da dung head before dung head rong bang here la son eviction claim ben non pilo claim hang claim play jilang so pilo claim hang claim play ultimately bang ke kar bi to mate tribal tum rong chukim ana rong bang freedom seraraksi company tum ban hand over seraraksi panselang tum ka body si claim la si la bang so tribal tum ban a rights ki pitang de danta kapadu long le der pan state government tum ke claim bom make nil tum che fight dun ji la ke rat pani tum ar chap dun ji musin tum bachini Akola ingnar ka pedo ji tama jat si forest pedo nangji si claim pute hala thara kunci ta forest luti hala data kopsi di freedom akang e dolama along ho anda forest ai selo anda pilo freedom ya akang e dolang lapen hala solar project hala khotia long ta forest lo ingnar ge do hala ke ingnar do be gadim lo opisi ge freedom tu ilang hala ke 11 corridor lage non le tam ta ingnar che tong ya ke son si vitrong lage tribal do bang pisung ya semen la kar dia tu make la un yo la bang so sarkar ante la human to biso sorma sarkar BJP sarkar ke tribal pan kar dia tu man ke lang un sarkar je thana ling se ta forest ligi biji pulotang te ahogalam pudam lo te nelia mata me je podun ji mene hedi alam bang ke jela ilum ingnar kape doji budela robot plantation bi lo pape thivre lante la robot plantation ajuta ingnar du long le der do bang ke aprang ingnar ke do asai adim sai selu gen del ta anda CM da robot plantation na dang thiu alam ni ta ingnar papang reng rong ta mele la robot aju pe polo inkai ke der nang yi da ingnar pa pe bang nang yong si ingnar phan kang hon vare pulo tang te la si la ke allama mange thang takali la ke longli la adani ambani atom phan green co atom phan hinduja atom phan la pen ko pipilo ne do olang DS company atom phan longli ka cho jor akam lage cho jor et lo election hot poisa ta NF lo election hot rat atom phan hala ko pipilo ne ron lo da si vote nam ilo la pen non election ta chipe hai lo la pen aku non election do thule lo ta aku cho jor thule po la ka cho jor ke la tu ngi ton te lu la bang so BJP karbia BJP atum tu ke karbia BJP punang kok lo karbia long ke do BJP atum mangadi elite bang CM lo CM lo la alang li phan si punang kok lo yo aku MLA tum bang trok do ke non ke mo be pu san si stu che la ke ko pinia robot bostu la pu bang usumar tu ki jo yo bostu he bikok lo te pu bikok lo terek phak lo te terek phak lo la pu chot ana ta kam lo la so MLA to ma ke MP to manta poisa na ni la so karbar chot ana angen non a ko son alam pu nam tu hila no next point ni li tu pu kang tum te jerap lok lo an a point na bang ke hala solar project ke PSP ke claim pe na job hala langan ke teng lap po kente langan ke teng lap po lang roi ke ki lijia bang e jer suet po non la ni hok ta thek long lo la son ante ili tum ke karbiatum ja semet karbi ba kuki rengma tu manta ili tum ke inglong a josi ja semet ke tu
as Karbiang Long district ke Inglong ajo ke do a population ong mulan hala tum kheti ke claim dia phan ke rap dunji ke aphialam lo alang litum Allah alang anta teng pilap si irrigation pa pe claim long le te account se claim thulo non ilitum chini lo Karbiang Long non kheti claim long le arwe jang je non anta chili kiri anta kiri ri atum ta do thulang non anta athema arwe ave de ye posi ko an irrigation scheme en lo phere me mi a poisa ko an ke ong lo ne pen claim lo non irrigation isita kam suli le anten la kasuli je lang kalilo hala PSPP ne pen teng thulap lo te irrigation ne claim ya thai ga videt po hala hu lo alang ne tunga demand ke lo hala so alang hai hu aprang ne udang nan ingtung duk lo 1987 ningkan parokrisir kebra trogner kebra troksian ningkan ne lidak secretary ke dohut hala bang suhut ne litum irrigation in highland pusi ne litum a scheme selam lo hala suhut inglong aju alang roi chersu adim an lang teng si irui ben batai sile alang release job si ta chok inglong aju irrigation hala da terrace ben pasalam na athema non amat ke inglong aju si tu munit ke ong hala tu mapan sok katiki jasemet sok mapen la men itum kecho fit me a kheti siklem nang ilake consumable crop pula lake consumable crop bang si ilitum jasemet claim nang ilitum jong si commercial crop abang claim tu rong pulo tante claim tu bare pulo tante kecho ye phana bang e bang long si aku chu hang tu nang lepo pa chu nam nang tu nang lepo lao bang ke chok chelo la sono bang ke bang katikia so bang ke fertilizer ko pi ne pesticide pi ne POG hala bang ke chu thu ong te cancer ta ke long thu hala bang ke la si ilitum inglong so tom phan amethang pa chu tiki thekia phan ke la highland irrigation projects adjustment claim nangi minor ta ka lithula micro irrigation projects claim nangi micro po bang minor penta bitu muchona bang hala son si claim si bang ha China be thi ke claim son chersu a jam ta thi ke la tebul la an si doji ke ho la terrace ka selam hala dak si bang sok ki la son si ilitum claim te ko pulo ilitu ro inglong ke ko tunge la ke non ating a hemta non anta mat plaster anta prithang bom pula ke a pong anta prithang sai se lo non anta la son ka pi prithang the ji pulo tante alam ni tu phan consumable crop abang si jasemet pa pe claim ni sok theng ke hanjang abang la pan kali la ke commercial crop ke plant to der sok theng ke la ben hala hanjang melen la pen malu la hui si jasemet pe claim nang dia pot lo la claim ji pulo tang hala lang nang ji teng pichu ekra power project selam eklote lage ilitunge kiduk lokak na to ke plangi la si ilitum la solam pang sini tum pulo non ye tomon tadu arnichor kali tomon tadu ke kreng lok no khetiar na claim long leader lo inglong be the kheti ke claim tanga ta kreng lok no thi lok and then not government na tum pia pot claim ke dak shelo to well la pen low leaf point a project da ave a scheme ta inglong pia pot lo ni plain district ke officer atom fan target pijatiti de chikloijon ang bo nang selo tubel pharoi si enanji ko de don pharoi si fan nang enanji isia selo tubel pen chiriner cap kheti claim ime plain district aju plain aju ante non plain aju dak pulo nili arju dam lo agriculture department fan hala tum pulo Karbiang Long ke long liar lo hat long du la ma si selo tubel claim credit pula la ka along ka break ke ko along a thai du ji mineson ingwai de ten lo ke claim mi thai na claim hen lo bisaralam hapu ke border lo hojai district border hojai district an ke selo tubel da silam lo lipon da silam lo la itum Karbiang Long district nang lu chop pen ke silam leader lo ilitum pumema je hojai district an ke harlong ave la nang ek kam nang kam je da pil te harlong sai se pui li pumema
kali ke lagante ante la haura ghat bethi people si silo tubewell ta e de haura ghat boka do boka bethi ki koi dok moka pen ki koi dak bokolia Puloni bete pia porta selo tubewell la pen loli point da har long langroi du ko kente langroi ta sedung du ko kente hala langroi pen kapang sip account pia pot claim pete lai hui ke la ke neli ka chini la ke I karbia to pan kapiduk ya pan sila bang so skin and ide neli ka mata neli ka chini non mata non ke crane pig lo non mata la tum skim and melang ko pia pot si ili tum MLA tum hala assembly long la ninje dun de ninje dun ra no mat wan serak no posi nili la MLA tum han so ningri